pihak manusia lada kiwan penbor senang kitau lada pim lada kiwan itu kinong penbor ya pi senang kitau saya jeng tip sangingin seterelang bat pi namar menta kadai kapor ya pi ba pim dai su pelong kenai pi pelong ka miau pi pelong miau orang ba ai itu kinong penbor kinong kenai kemacau pi kamiau kadan balek katba bani ya kenai namar kamiau kam krau bani kenai bat kenai tidak penting ya kamiau pi dai ki miau namanya sekemat deh minyak nak sesendan ya kat jengkera dalam kejai penriu jongi kampon kajengi jurai ken mau bakal lawi jong kilong dien baki pateng ken saja ngai I know I will play nong bu play nong tau ubra play ini galak nanti Menginak penyadon lang hani kapor. Mengiwana kemat jompi. Ban keren tang yang diki arteli. Tang diki lai teli. Kohok ke jing sisya wat ke nomrip. Nginong ya kuan toput. Namar ngitip. Ban kintiu ya ke jaj penriu. Deitan lepa kohok. Ban pelai luit ya ke jaj penriu. Dari ke jing sisya, kam dari ke kerdan, ke nam, dari ke burung, dari ke sepak. Nangai segam, mapenai dalam kapur, bersikap, ya kei ke bangadon, berkabangidon, nanti ke rensan banyak keren sapi, berpasang di kejumut ciperhat. Namar nangai segam, memangi kum kijing tau kijong blay, ngidon. Kabor kerkat lai lut, bagi don lut kaman lai lut, kamakam kau, bagi agak constitution, jong kari, macam kepercayai, baru kowe. Ngai puglay, yang kinong elam, isang kilo na penyanyi di jalan, hakmat jong ilang baru habasai, rekat kinong elam, dari baban syai. Bagi wei bagi kenun kepada jongka aims lengkot ngitip ya ka awakening Indian movement kadang ini pergi umlei tak ya ka west ya south west kasil umlei tak ya rikasi jantia umlei tak ya Michael ya kadang ya kari India balik ke percaya baru kowe nama hai bapun kita kacai pendiri ujungi naiba Kinang yay sakkan oi. Namar kadal wadong kam dari awakening. Kau mungkin kesliu dia. Kemudian kita ngomong mengisahkan oi. Ina pai ki isu wadong kam nam takari kecak benriu. Mensi kecak benriu juga kayo dia. Umli tau menmit. Mensi kayo dia. Kinongoi namar tuan rung. Lain lo cili kari kejongi. Namar bakal panggan apa kuasio kamat ya dari situ. Kadang kecil berkat simet kelas senang manlong do, long senam, angin ke pateng mata, kei kebanjabat, nak tekan lawing, jok kilotien, pati pateng, kiban namka, syakri ke setengah pateng. Kihok baru kenang betul, kenang nayut, dah kei kinai ke lawing, atau kinai dekat development. Kapan kelalong environment Nyangin ay dah kahok kau murka kendau ke siap ke ketien ke telit pakai cilong gerbang kum ke cat penderiu ngiyot dia mulai taman mit wat mensiu ngiyot dia hari jungi ya itang ke din rung kalau bagi din mi gini isu hatu kamdar ke cima dan lagi pai kai pateng hang ni ke biang lecesor nila syak kini pai sa songkha songman hang ni ke biang lecesor nila syak kini menta ke basa satang kiat por nila ban syak kini ka sinsyar ka khadar menta kena yakal ka ktir na jong niam tutu hatu ki chibi jati bagin tutu kana giwan pat kren pat ki wei pat ki jaktien kadon ke jingma ku pai ba baye ai kublai kerpang yakinong ruai ki boleh ai ke sab ka phong yaki ke jing ruai ka don na ka jong ka dau
kadon nak jong ke tu kana ke jing ruai kawan rak yang ke jing kela wajau beliau ubrat kotlat upoi pasca ke jing kerman ke jing ruai namar ke jing ruai ka pakai di kon sama kila ay kamat jongi ke desa ke jing ruai ka bedon jing mut bat ka bakit jing mut ay kulai ke panggil pi barok ki pai ba kene kam de ka sien ke peningkong yang abang wan di karensan ngajuan ke por Singapore banado ke por khamtam badak em imai maho pin stone lendo iba pam kuai haduar jauh play ngai kersoi kanyai kata kanyai kentu yang ini kilong dia bamenta bangile nago benta kalawai namar orang pi ladak yang le bangi menta manu pat palle ladak yang le no menta lalu pat gile imai maho pin stone lendo bapam kuai haduar jauh play yong yang kapan ti uranium ay baka sarkar Meghalaya nega sarkar India kanti utau uranium anda ngalayak nagri ka percay kinti ya kamet ke jongi omde haga por bidang em ban ong lu kamat jongpi utau vaksin ubang ya keren apa percay bolok kowe onomla bandung ke injection hapo kamet ke jonga kan bangadang em satang ladang am darsu hane ka sa percay katakan IT sarkar kita di bandon kata kemensiam serang kemensiam kamlei kemensiam kauput kemensiam riau seluruh wala dah gini kidur di bawah kemat lapan kenmau ini riau seluruh di balik kadang dai lomba joki nginom long kum ni nomor kata yang apa lei kenapa kalau itu kilom dien kanomwan halom jintep ban kertem ban bentiu ban peng ban ko bat bakin ong pakalaway ayupi ayan ni kumni balay penpoy yang isi seperti namar kecing sobha kimik pa namar kecing sobha jauh pergi samla hak kecing ya samla hak sokha soman tipet saya ini seperti kepada tanah kecing kepada penong merau yang ini berkham tam ke pateng kebanuan namar kadau bansai kita boleh perkat api ngaku apa nong tangkan ni soban selang yang jengkeren ke jongah ni kesini nilawan ngadu nasalong kamdei namar kacing kuat banga kuat baluan nang stoi kene di pau sien ke bangalawan hang ni hapo rengsan mane po senom bara keleng ki beta jo kari kasi rewong yepi kane kamdei kacing kuat kane kacing tokam pidai basoto pajba kane kacing tokam ngem kuat penyele bak sarkar mana kencop sarkar rem mangi ngani kencop mangi ke rem sarkar kacing ele beta katma ngaku apa nak nyepi dah kemasai, bagi katma jom kecingek, a war of faith. Katma jom kecingek, para suara man serang bupai ba, para yang kecingkan, ngaku apa panma baru nak kalian ke district administration kumui mali, bawa kelabu for sau baci namar kecing tongkam, ngangai scam, bapinjai syak lembat gi, ngin keren kartu kan ni kipang, bangin sepenuai. Bagi selipai suk selagi jongki yang disem. Paiba bi ngaku akan serang dah kini. Namar kini kamdei kecing tenju tangia ki Kristan. Kini kadai kecing tenju wat ki kamdei Kristan. Bar kini kecing tenju yang kecing tau jauh blei balok keleng kari perkapertai balok kowe. Kini kamdei kecing tenju paiba wan musuh bakla. Kamdei kecing tenju tangi Kristan. Kini kecing tenju yang kecing tau baru jauh kepertai baru kowe ngatai bikin mau ku paiba hapo assembly hapo kayin dorbar tawan jong ke Meghalaya kata ka bagi orang ketien nongway ke temple of democracy ngalapuli ya kowe ke verse jong bible mereka bersusi kalau kita pedi ya ke debate ke jonga halor ki isu jong kani ke pandemic banga kentha baik pleng ham tu po ka dorbar jong hau hapo ka yin dorbar mlei po ko khubor mlei na ru na kiar ngani po rensang mlei ham tu habasit habasai namagam kwa balong lei na thang chuat la bam sai pei rem dorbar ala kren hakmat jong ka yin dorbar thawan ngalai tipit pada keno yang di ke MPA ke pelong yang di ke banca balai pim kham ni beri wan aman seni support
Hatu mensuadan virus, hatu mensuadan coronavirus, hang ni postit jelajahi. Hari Kenya postor 4 don. Dah berburung, ya, ibu ni paling doktor. Ibu kelak no, nak tahu jom COVID doktor Silo, may he rest in peace. Ini suk seduar jom jik suk pening. Ido rekat berbeli dia sait nak bentai jongi. Tang yai ladon balatip bakadon kata kecing kata labo COVID. 4 don ku pai ba habori kasih bro ku 4 don lahasor ne anong kedong. Ring lai jumut gila yakin nyong khang nang tie na borok ki border ki pakwa banuk sila gidi kasih dei bam dei kasih la dei khol kiti jong aru kini bandon suahan tu kan ban pendep ya taka protokol la ka dei sipausi ne ar pausi ban la dep la khu ki ban sawan khai sponsor national kendong ne ki sai la nomor banyo ya bi an gulung banyo yu rung ba teng si kata ka si de boleh keberapa sarkar India wadong listing kasih ye ka terekam wadakam terekam ni pori kasih ka terekam tang apo non seluruh area kepada itu konstituensi ke bangami kemat banga ke 17 North Long konstituensi kepada ke PP ke Jail Road ke Auckland kasih ye kalah terekam hang tu ke terekam bat mentaru dah kecing tiang ya COVID mana bala bani batur hajan mana bala ban cek ikut kisah joki lagi dia kikar boyai lagi dia kikar bean lagi kikar bamsongan lagi dia kikar di bawah nak kelimti kawan mana benut lasem kabu lembah COVID ban ngangai sikam makasi kalau syirkai menta hang ni buat celah jongi ban kini kalau ban change ke demografik ban change kata ke status ke structure jongi ki pai ba kum ki try muluk we don't kandolak ku pai ba ku mucai penrio darah dia keng berkari India milong tangkum si drop ardrop hakamat kedua ba bat benta nomor kini kinong dalam hapo district council hapo MLA kikam sikam bakiyo ekan numbers bagi don ke majoriti hendak ke numbers ke jongki dan put out numbers pada hari ki try muluk tambah scam ke syuki jongki nak keren komu emali ubah job nak konstituensi ke barang sanpo kiwei pagi jai belrio buat sanpo kini prado ki prasnam kata kali ke kenam banyak dah nampak ke lawai jongki longdien buat ki pateng social care pada abang ipek hidup kamu berkat jerai kaya kebanjar ya kilong dien pat kipateng kata kecing mau ko pai ba wadung tialingai nomor pedau haswa bang senang ngaku abanong kan ni ngala dipit atu kasri hak ko bidai pat kecing belum ya kiki kebanjar ni garing jui lemba kani ka COVID-19 lemba ni ka pandemik akeleng garing pertai nyom ni bat kham dan kham kamar raja kumi kamar da spread kani ka dia kamar da sapreng kani ka dia ban nomor dan kladu kibriu kipado kiprasnam ki thai ko pero mereka dia kecing salah kecing lestat bat kecing slow scam nomor badan ka phone napok Delhi pergi penokam kundul ni ka phone tang ublei ubatit baru buyui ya kiki baro nomor kadau nginum ketok nginum kita mereka dong ni ka ketien nong wei ko pergi mau ka ketien ka bong God sees the truth but we ublei yui ki shah tambah le am bila ko abanong ko pai ba syaban senang keraman yo ka bor bat piru yo ka bor bangin snap ya ke ka bangin keren ya ka jing shisha ya ka tu ka Bible bo ka bang puli po assembly ngong tangkan ni kamdei nang ta Pakistan ya ka ni ka Bible bo ko penpau kadai wala penken mau ni kicing thau baru jong ka pertai ki bangai ublei kani ni sisi tentu ka ublei wai baru syak pakan wana ka ri ba pertai nama gila bod kampat pergi jodoh kamar kasih, haru mengaji pun kam juga kerolong balat, ngiam por show pada keren, tang saya kedua kibriu hanai ngarom, ngila show ngiam por, misi kerki, mereka bagi mi naik yang empat, laisin sausing dan por bentuk ngit kibi, denam dari pada, ngidam dan por bentuk yang ngit kibi, wadang yang dan por,
Namar kadau, ngem don por wan ya song, si yang si step pada selok pada keren, si kod si ting si kime si pa, si lok si tengah, banyak keren nak kapit kapiang kayi ngesem, banyak keren nak kapit kapiang jong si emet, pada kecik emet siam, don por su, namar kadau boleh syak subha, bahkan wan kali ke pandemik, next year, dah kepadon kiti mano, ban pelong tipe polit, ya kecik beliau pada kepertai, lembah kali ke kelam, baik syak ngah. Milong kersan, lapor ke mau mani kapan nabi kasar napak, mereka kelam. Amat kedau, lembaga ketiang jongblay, ngaku apa ni siap bentalang. Anu cakap apa pijon? Ada kalong kepala, ada pinggir jongblay nongbu, jongblay nongtau, boleh tamu ban pelaj pijon. Yang ada kecik, kebangi ku mencai beriu berkum ke berkai berkuai. Nyimat, aduh dipedok kibasuk peta, kayu kakot, kateri kakta, kapure putri kampiang su. Ngilalong abnormal, ngilalong normal su. Ialah abnormal. Sponsor kiong kuno, kiong badai COVID, katba senong kedong kiong COVID. Dalam day pata. Sponsor kiong COVID, katba senong kedong kiong COVID. Nampak kecil COVID mentang kita kuat, kidang pan kuat, makin saja kuat. Kian saja kuat. Dah kamu selang, nampak mau. Dung nak beliau, kumut nak katiang ni negatif. Nak seliu kubut nak kamot ni positif. Hei dong COVID. Hatum ni pak COVID. Namar pada orang khot nak kentu yapi. Hanono bisa kapa pijon. Tongin pelong roblay julian. Namar iti pelat. Hakani kecil yang khot ni kapandamik kabakiong. Kapandamik kiong. Hendak ngapa nasyim bagi ke plan damik kepada plan nak bertabat bersitong pun beriu namar kita diriu sepak namar kita kibadon kita kecing start bagi kecing ruspak joki penok kambak lah bagi nyan kelapan ya kibai bang aku apa dong tani kau kibai bang mentah kita normal su kita long abnormal ngapa sor kiong covid nani kiong covid kedai kibai bang namar upolitician lah kelas physician lah kelas doktor physician lah kelas scientist scientist lah kelas astrologers berubahnya ipau namar lah itu lupa mata bahkan don ke third wave pai bang sekolah menong ada pintimput ada pikerek ada pirit mensiam ada pisupong di sebelah serang ada picampong pak yang di sebelah raba ngau pita kan ini kawai bahkan ni kecil ni, jangan lupa third wave, kadang yang pergi vaccinated, bagi non vaccinated, kepada vaksin, bagi bakram pada vaksin. Ni apa kelan ni pada? Ni pikuak mana api terkapur meni izin siana. Amat kedau, ngasawan sedin, mereka kuat tangan di gawe. Tahu mungkin suami dia cemprang, minum klet dia boleh nombor boleh tahu. Amar mau ubalok ubalak man bersedang gigi baru. Pertama, ubalaman penkut dulu cikai baru. Penonton pada kapuan, jadi kepertai. Tengah kuat orang itu tadi kau ini, soba ni simpan talam. Hei cakap pujon, nama dia kani. Kecewaan jadi keram kami bakta pergi kerstan, lakta ya baru pergi kerstan, balakta itu cintau, bal lembah ni ke Bible lah pergi mau, ba omdeng pergi kerstan, mereka pergi mau balak khot yang jadi cintau, jauh blay, bangin gelar kapamut. Yang ini por makala mamut, inhap kelapia keladam no. Ni lagi melak kelapia keladam hap kelajam mastik no mo. Tengah kuat benong kumi. Kau nyedam lang kendiat. Halo cakap pijon ngin prai ublay. Sekiri pat kiri. Ungdon cakap su padiat. Lasu dem fosil, lasu tia, lektar, hapo surok, bat kerpat, ya ublay dong bu, ublay dong tau, bat penkut no ini kaklam. Mereka lagi nak lerai, ngin serang mat, ya kecil kemerai. Tempat terkenal, ngakot ngaken tulang yang pergi borok, tunggunya dem lang, ngin kerpat ya ublay dong bu, ublay dong tau. Dan ikan lembah ke Bible verse. Kar Chronicle kalau nong kar podcast sao kalau perkenal ini kertin jangan orang lang ini kertin lada kibriya kiba khot daga kertin ke jongnga kipen red ya lagi
Kituai berjiwa di kamet ke jongnga. Berkipai no lendet. Nakiki di babhok. Te kuntangan sona brang. Ngan maaf di pot jongki. Dengan perkia yakari. If my people who are called by my name will humble themselves and seek and pray and turn away from the wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and heal the land. 15 Dalei. Pada tulis boleh kali ketik Bible dapat kenal dia kau lakon Kristen lakon dia di tingkau ban pai show play ki nong alam jungi basong people sekretariat ki dei ki Kristen ba majority ki dei ki Kristen ki wamnut pat ban khot yang kecela kung mangitip ang nagkitsala kanay papun hod Kristen yung mga kam ng kentigong Kristen hinray kimnur pat panong tongin niya duway siya jingit na kanay si kenta na ar kenta na lay kenta hinray na patkenmaw hindi mga kento hindi mga kino hindi mga katauti na margin kwa bat pemilih ni kasi katauti margin katauti way ini way kung kataw lang sa loro blay magpibiyay kabalay ngot pat kabalay piling siya praktik kataw la dia kenmaw yung respected Chief Minister, korang sama, laket tu, yang kecela berokoi, hak terjepur, ban pelong yang kecing duai, bagai kecela berokoi kan pelong kecing duai, wanung klet papa, ngin kret yang kecing sisa, long, balakin tu ban pelong yang kecing duai, kum kecela berokoi, baru ngilagit, ngila persang balik kata, katba, kata kasih. Palasay kasi palapilon kidukan wine store. Hatu kata ni baray tang sikita, dia baray pas dia wartayona. Jayu pat hakatui kasi laptop jaga jingja joy lead doctor Sailo may rest in peace. Ay mo ublay. Namar kini jingja nga siyong tani ko ay bawa ng tiang. Nga ngong kiaw jongnga kasi mo bali ay vaccine ngong kiaw siya pilit pemjubi na yin siya pilit yung ay vaccine ngong kumno bali ay vaccine habang ipa niya kren kum kayi kasem langin ay nangin umay ay naging diap lang naging dem lang kumno gadim dan bayam kumno dan bayak kubaken kinong mikmat kubaken kinong alam kibasya kamat hakayu kayim ulok waya vaksin kalau kamay vaksin lawan penpat penpra hakirteng som covid ubang iong covid nego tawin na duway ngarang yakan dikiaw tawin na duway niya duway si sarong kadur kabilisiyam banpay sa ublay ng bodong tao namar maulong tigslang panulong lu kecikut katbatang duway kupay pa nagiyo panpatang itingatapin Batin naman pagkadaw, ngamgay paublay, or panatatin. Batin naman pagkadaw, nangangaperkemaw yung pi, ka-COVID, kanina ka-pandemic, lawan na duwar sa arpo. Kempanuan vaksin, kempan vaksin, naman bayap, dinamday. Hadir ba yung vaksin, yapat ka niya, dinamday pa ba? Sige nung itong vaksin, yung pagkadaw ba na itigim? Nung vaksin, upat simlo yung itigim. Rai mapi pai ba ni kemuan ni berpenbor ni kemuan ni berpenbit ni kemuan pada lampak raya pi ni kerana pasai kong awakening Indian movement bagi yang persya ngin kuang barang yai ke vaksin hinrai all out ngin persya baik nak ada dalam kita kudu kong wat me ngomong nak ketin pareng ketin nong wei cakap baca long ka balong nginum sya yang sarkar MDA kapatay ka sarkar tahu pa nama tahu pa panlibang pa pagkasansya kan por yaki pa kibaya ki kapor hangte po syaki pati yang pendor jok ke vaksin minum siya Dalei kikon sama
kita dapat apply kam, nada kita ni ke vaksin certificate, ke vaccination certificate, nada rongdon lu apply bet. Kadi berjumpa ukorat sama Chief Minister, hapok ka yem dorbar hapok awara, ya kadi isu. Pada bakiong, pada sobat lang, dah tep lang, dah ailam itu ikut sama, kita apply ke kam, bakin sobat lang, bakin ailam, bakin vaccination certificate. Kau buat ba, kita kamsim priority, ya kita turun vaksin. Kadi Chief Minister. Uang bayam kamdon keke kata kamdon biang nakam kuat pada le percaya nama ngadi view to sarkar hi to ba aslam hiyo banai ngak jona po sarkar ngaya pe kama kanong rim ngam siap bitang upai ba ele mar khada ku upai ba lai lak si banai ngadu aslam hiyo banai kat no laksu ngam sude pen terkadau suki warkalawai joki lomdin bat kipating bat minta pok konsorsi jonga bat perem nga bagi le jubor justi bakulo kinai kiski ni mga bikin sange bikin ai pai kiwei kinang perkhat bagat jauh kamu khar konsorsi ni ko biit rigip tepat kene ka dodu jong ka jai penriu kip tepat bagi ka jabim jong ka jai penriu nga job south league election ngalai election south league kan ka pisa markadao tu pai ba ka pikin ram ngale yu ka suki ka ba ha pen badari bat namar sama keren dengan vaksin langan di bat rem compare Henry lado ru ngano dia lampak lah ya kipai pa ngakwa bat perken mau ya pi sei ke beli jong pi baro san thau kendai go hatu kila keren ye sapang vaksin lau babaru basrio ke nomor kilong ki asap ki san repei ki rem dorbar ki krenatang ki juan labang Ken sawan shwa arjar pulai, ken mau pai ba, kio na pai ba de biet, bukan biet, ken sawan. Kubuk pa, kom kakbi, loksi banai bagi koi ma perkadi. Lagi aban kren, namar ke timpen bor ke mau pai ba, ngakabe lam bakla. Arjar arpong sistem, kebio vaksin, omdon mayap. Arjar pulai, ngiyo vaksin. Suya preo markasi ya do kino ngadawa ya ka sarkar ndi dala kong pangailang bakla say in white paper but ngilu isa say manog say first dose bakla manog second dose bakla but umday ta bakamay vaccine kika kani kadaw baro kani jong sarkar namalay burkam bidulong la burkam bi ka phone bawan na po Dalei na kabata bandil bagi ki kamet patient la penbor bet yau pai ba kham tip ka bali boyong pai ba hei juron ka khlam ma pi ka men ki kro ma pi la thai ki mau ki por men swa ka khlam si kawan ka sar na phang kam tip khlong kam tip khna kam tip kilong ki war bet lu denam dei pai ba hendrai mentah na ya ki papun na milei hai vaksin yang dikelum yang akiong hana ngan patay pa ba yang jisha kadon ko yang jinja hakoi kadong itai temen song marway isa marway omdon bawan menuru naman ki kon kiti ki patay ki swa pangadun khan no ya kini kayin naman ang jong temen laswi bi marway ngaprai jisha habasit habasai ngam thok ana melam bakla nga jule lu jule mi berbuah ngalam joni marwai dai pang stop ni ki star marwai hataka sia kendit bi kla bal ngatip bi kla to jelong temen riau mat pedap dom tasi masau mat pedap tasi kha bena step ngakli ngai gadau kio pang covid ngam ngai ngalai siang jongi kira kira pipi bro kum tu balik kiu sobrai pedap kai meja habasai ngakaren Bala na thok ngapan ko ay lagi. Hakamat kita di pipi. Abang amtip mo bade. Ngalik ngapo jing juai.
Pak ngado itai brio go pang covid pa mei le sok le sai ngom la bador rikat bati balik seran khadu jom jidap namar kita kikam ki bang labu lupa le sok isai ngado i ngong ye ki se thu ai sarkar bawamali joka 17 notes law constituency udo ya covid disease ya tai bakrat covid boleh lepas kudu lepas ngana bang batok bersyukur kapulkan poin God sees the truth but we kau orang yang ada pada buat pihak lain kon klan kat nur pi tombol mo banong kum orang lain balik berkot man lain keren baik kita doktor kita officer kau yang ada pihak lain orang lain kemudian lain milai yang milai tambah berselong karya mau kabalong karya kau beli semua yang betul-betul dan lokal karya berpempat presiden yang ciwi terkadang juga kena yang kena pergi keluar lai senem, sau senem, san senem markas hingga kena pergi dia kena kemilai kau nak mengakai mereka orang petani kau baik yang bersusu yang semua dalam bakla baik suri kop selang bro kibawan bantentor dia pergi tak ada orang skem bersyuki bagi nak skim bagi saya ki mentang yang beli hapo pepar yang dia cuma boleh yang dia balok sar dan pay dan torba mentang dia bersih makan bor barang yang ki ai di tu bor baban sai pada di tu barang asyam vaksin barang tes yang tak arti CPR dong sedung man kasih tweet cibir mana bersih cik clear dalam nasi tom dalam market Jepang macam biar dalam keluar macam macam clear siapa yang betul-betul vaksin siapa yang betul-betul arti CPR test yang semua dalam bakla apa God hendak ini saudara badai ke sarkar mapulong masami ke AIMS dalam don ke AIMS baru ngelapan injection pada apa bakal bahasa yang ada bro accident karar silang masuk karar ini operation ke macam kata bopor ngabalin sebenarnya sih ngomong nak sikit beliau nama berjabin kata lapan kita terpal disuki nama manapun markano sebenarnya sih yang beliau selang masuk tiabek nama manufacture Spain selang nama apa yang dia kamu nama lagi nama yar selang doktor ada mau mankur kecil projek dia nengalah berkir nengalah dikit Yang senang melihat dia, doktor uang mengatur kecil mereka dia. Terima tangan long kumni ko mengalong. Kadang kita pakiong ke osteomyelitis gears. Kepada dia bone cancer. Namar kecil stop ke belacur. Namar bawah tinggi pon. Kubah sebenarnya si kampet yang kabisa. Lapet tinggi jabing, lapet tinggi clear. Lapet dia yang beliau. Pemrei, ngaku apa orang petani kau ini? Yang ni virus bagi orang betah. Ubah akan kelah. Sakalaisian, sausian, sansian, riusian, nyausian, sipausian. Sebut kata kelah apa nak vaksin? Kei bancai kamet jongnga, kei bancai kamet jongpi. Hati hipor mula bersumar dengan nama kita tinggi virus bakteria. Kita kelah po kisah jongnga. Nama kita stop ngapan test bed man kasih pausi. Bantai betul kena orang em ni ya. Orang em dah terikam dawai yang penting. Kalau terikam kelah nak dawai. Dalam terikam show test yang I don't know itu why kata yang ang experience terawai share bagi kumbah nyusin ngaklah yang ada why hakamet ke jonga lain nama kana dak har kedai senam ngaklan kundi ko mangalong hak itu dipor tengah bu hasil kali kayak gitu start scientist sebagai doktor kiba ki politician kala physician mata ki physician kala scientist ki scientist kala astrologist kumar ke pertai berokoi lapor kelah SOP berkata protokol dan kita diberi kita kelah politician, physician, scientist, astrologist kumar film kita pak kacai diberi ke pertai berokoi pada mana soal COVID kelah COVID pada aku orang berokoi yang semua ni berdalam bakla si kerpa lebih opinion scam nilai ini isu leper kau bakal beliau jadi kayak kod tahu punai pergi Islam kan bakal way ke isu impan achieve umpan dan ke achievement ke way lu pada masalah wala kan apa ke floor of the house apa assembly license pangan boycott yang kena ke satu Islam ke sini lagi yang ke 50th anniversary celebration
kay kita celebration on ki kasor kabah nong kendong hapo border pas lu tiasuk tiap menit tikra ki step le cepo bring tikra wan thai sieng hatu kata kapian ni on ki perkre apa ba ada pekerjaan yang kata kajingra jonga ti isu ngan boycott hari kasi no kabon ki ko bakiong bersua no hill state no rest ringa kanong kublo rikat berkita bayah no solution no celebration. Kata kasih Maman Jompi, ngam penbor ya kata alu, nama kata saya kita minum klep. Ngaji ya marwai, ngalong marwai poin district council, ngalong marwai poin meli, ngalong marwai muka kenam di mentah. Abang bersama dia ikut bersama telur kata yang kawan. Boleh berperken yo kenam, ukram di balong baik, banyak basket. Kikuan kedua nasihat makanan dulu numpuk je. So. Dari mana kau? Ngampai ke mau yopi, balik keren kesok. Dari lihat kau mungkin nak pula. Ngalah ada pisong, kan riusi, hakapor mengalong siam, ngasatan, nama ke village administration bill. Nama ke suya mengalong totally disagree. Ya kay kepala jam, hapo kecela pada pokeri jogi, hapo rasa penken perkediano, yang kerti tu store, jogi rampas long, jogi dorbar long. Dia markadau orang lain orang TV, lain orang film, dan agar tidur store kampung. Dia markadau masuk satan, kan riusi, hapok jatuh walk yang nampak, ngadi tanggung, pada matok kailah pakai pada, minta ngalah sistem, dan dia minta ngalah, kayak ngalah kelalung jingtep kelalung lami pelang. Jadi nanti pada, Henry Ukro, kiwan terwa yang banpen sange yang jingsatangan, ngom balai terwa yang, kay kedau. Pinterwai nga kita, yo bakwang persangyan no, mau ngajin persangyan ng tangan pili, paso ni kamil pelongan no, lani ap sa kajat si, tasay kabediyok ke jongnga, hangta kipet no, bana mat kanau kisi paggelong gerki, ya ke district council assembly session, ban paggelano nagabab kan siya kabatlot, nagabadon banyak. Siang bagian beriak syuk, ada wayo berikut no jadi ketingsaatan. Lem kumta julun cipta lami kelang. Dari dulu pepak, tempat kedau simlawan menyelam baklayo bi. Ho kita constitution, kartun constitution lain ni, ya teka hok. Bangin mani lalut, bangin trade lalut, bangin ki lalut. Hendak kau ngipi tadi kau, kata kecil lalut, jom pi kami kecil pensaupat, ya cuai pat. Ngaliwo pada kumdo kita kidong yalam jong kipalang bapero lima kento ngakren itu syah nama lalaki dalam bapero kibadana kikerdan bapero lada kimdo nang ismat balik keren yang kecil sisa apa dia beri kapam jauh pandemik kemakala pandemik kin mau kalau kecil pakai jangan tertin pakai kod kan ikat COVID-19 nama sabar penmenta penyak tu populasi penyak tu election ban bentuk ikat sorkar yang pajak nak ayah vaksin kan baik kan diri nak habai vaksin dalam day pajak kan baik yang mana na yang tialang benlok berarti kau ciktinya pamlang dia tialang dia songkai lang dia mi na yang dah kali dia cium mana dapoy hayang mani nalogi song kamnya po kali dapoy hayang mani dia song social distancing ni deng kima den mat kadau play dong bo dong thau wong ma pi kup ki khonเป็นเรียวpile drama namat kadau nak away kama kanaya tli kama dapat tuan tli kama ngan sai salai tli kama Hendak kajing ay mas pajak long tang kawai kajing tutu jama nama ki brio kilong lalut pathar pa yung rimyang sintur utli rimyang sintur bakal sien uba perklumar hi gasem silok sitra o perkitma hi gasem perkitma ke maksalang perkitma ko pertai brokoi nama ki kosi inget dagak tien di snang katma dagak tien di petkot ke katma debar kadau nama ki menang badan josu yung utli rimyang sintur nama budi utli kan sien gikan pathar kitin si tensang matadau bui wai simas klem sngap klem sutu ayam mas pasai sulai mas hata kapor mereka sudah ikut mesin
Martha apa itu? Ngongi kita ni kawin. Kinam teri sorka, dah berburung. Dah kihapan, dah siapan bor, ban tes. Yang kita tes fair. Lain kata vaksin, semua pan kecuali sebagai authority. Kita kelepat, lah authority. Ringkat makin pendek, ia akan responsibility. Kapor, bagi sedikit clear. Mereka kita kapor, lah penokam bakalapat. Kalau kata begini, ok kapor na sabar. Jayu baik nak ambil kapor. Satu kenomlong, dah kelenti, kalau babang lu baik. Mereka sorkar, kalau sekarang matur kapor na Dalei. Nai san pojar, tapi bukan COVID, lah yang pen bakal mesti. Kipon kiki baik. Kebangan terang asli yang kau play itu. Pada orang yang sekian bakal nombor. Hapok konsulsi jongnga dan sanpo kimi cai penriu sanpo dikasih ngah kelanya peng kio ngah so ini na BGP ngin pencop peng song hai ngai sepisa ngom na bikuah le BGP nomor kawan kita khar di bawah song rasa di bawah kau lah ni po Meghalaya apa kawan na bertega kram komod na kaberta jongi arot ki indigenous kasih bagi indigenous non tribal ki non tribal public indigenous kim clear regong ki to ya lang kita ra kaput Nyara Tika ni le dapat Dalei BGP, mengambil BGP pun kita dapat BGP. Repo, Meghalaya, po Jiao, po Bokar lalu berumca. Repo bangun kita koi, coba kini bawa perkat pusat. Kini bija boleh. Labi kita kena bikmat. Ngapoi kata ni kata, maju punya mujur berbor. Kasongkha kasoman. Bad ka politik kadai kaju. Nomor bawah beli bibirnya start na hidup dia berlanjut ikut kun kilekpa dan namdai nangapaklan hapo san pertaidu pisai baru stop si mesesman pisai yo besar ne yo lawyer ne uha berdasar uha bertawai hey rakan pada naik kuiru tau bukan dari Islam stang sibnai niraki yang satu Islam nir pencipok yang cai penriu mata namar dia kuat kam soba jo ki yang baik bisa nam tak kena hikai don bisa nak ko perta kena try kontraksual don bisa persilam ni kaya rai brai kena hikai publik kantong dari banai lut ya kai kepada kam ya ki namar di maki pelong yang pelong cium besar pelong yang baru dia dah kecil vendor ke joki meneri ya ki la nyopo la pelong po ya ki wala penab ki ru kena rapur coba Aduh Dalei yang exhibitional program bagian sesuatu. Payah pergi ke bro. Kemar kadau payah anu kuat bagian sibut. Mereka kuat belum kita kawai. Ngem semua orang ni belum bagi persia ke vaksin. Henry ni persia bagi hapan le persia ru yang sorkar. Ladang pendor ha bagi vaksin. Nama ke jingja. Joki pri wa ko portion nanti ba. Ngai tidur ki pri. Dia flow dengan Kalau sebelum nama wajib orang nama kecil kuah, nama kecil dokam, dan pun mak keleng dari kasih, dikelis pang vaksin, dikelis pang ke artis biar, nama jadi tekan umur, kadang apang stok masuk behayim, kadang aku nak kiak ngan lek, ngan sebar, berpray bakta, ngan maintain tak protokol kepada sarkar labu, Henry tambah nganum shah, Dalei ban penbo, nak kadau ya biru, apa orang tadi koi, dah kadai katray bakta. Lagi bertekam lejong, bertekam sorkar, ada kena sekolah, kena college, ada beri imaniru, nasmo, ada kita kiru, niam, baik, kodam kurung jongi, kita lebih play, saya jong play, banai yang tak kecil serai, yang bapun kita sih, ada kampak ni dah kecil jongi, bagi baru baruan hayung mani, ini balau kamas, le mangi, ngin senang mangi, nangis sekamat, ngin dulu hayung mani, kami hayung mani, jongno, kami hayung mani, jong kebalang. Kami kaya mani jo kita katu kami kita gelam kami kaya mani jo play para penyiru kaya mani ngenom tank show cemas nomor ba kami kawai tiksa pan petkut ye kiki nomor pecabar nomor emas blossom nomor emas election nomor emas beli kaya mani ngintang mas tapi diterju kelayu play para play diterju play bukan hok pan terju kelayu ni kerana siapa kapal kalau biar kuda sebelum nampak kapal kapal kodoh ke jompi ngangit sekian pen sapriam kali bisa lihat baru wana mo ba nganpet jangan sanggut semoga arbut tayo kecing syai ada pi tang stop syambe hier ada pikir ni private tabah gile protokol ban manusia kena namar kawai kalau ni
Ladang tang vaksin diberikan. Balik kita bermain fast news kan dua sahabat dan saya kemas. Kita bersanitizer margasi, kita bersocial distance. Balik. Tepuk kamsi kena. Ada kia orang bilang lebih cukup manga. Ubadet fast news kan dua. Ngah bandek kemas tepuk nanti, tepuk hati benar-benar lebih hanga. Tepuk kamsi kena macam lain. Dalam day. Tekan jual ikhwan itu. Dikunta. Ngakak berikut nak kupai ba. Banai ka. Bantang na kita cegar ku gado yang ikum ka mga kumong mikha ngapan mi pa ba kuno ala pa susah nai ako ba ki sampu kita yun kin krani no balik kisah jasa lasai paksuan ada buai ban ko bot ya pi nai bata pa asui ya pi kum pa ba balik ber kira kuas yang konsumensi banyak bertukar barang sarkar maina kana panwan bertukar ini Teman kada sisi pas naik kublai pergi kopai ba bro, kublai tu mereka berpi, orang kerja berpi, orang ay pergi kecil kecil kia, penangkan mat pada siam, pada kam penangyo punya perkara, kumno punya perkat tentang sanpul senang, kabang sarkar kan rakyat. Balik kue pergi pon penawan, naman kita kam menyoi kiriu sisa, kiriu hok pakul, tiba sisa, tiba lang perkadur sandur pemai, ini kering capari jungi, kabang ngam. Kat perang ni sini ngam kalau mereka jersey orang ki kita ngam orang ki lu di bulu banyak lagi ki lu ngam yang tak tahu saya cip mapi kei ka bedai saya sien kau dah dari kat kerku ini lang baro bat tuai ba ublai kecil sok dari kat mapi permi ini cakap nongkan bakram nongkan keyboard cing serio kiban putih nabi kiban slow mapi dari rung sok lagi yang bisa barba ka serio dan ka pon jong ublai ngersape no sebab benai sebab sini kami ni orang mat saja sen pada kecil lalu kulai sibun kulai barakat ban kerkulang yang ini kulai sibun kulai sibun